Dobar dan. U prošlom smo videu govorili o Eneidi i u ovom ćemo govoriti o Eneidi. U prošlom smo govorili o prvom poglavlju, o prvom dijelu, odnosno prvih 6 činova pjevanja, a danas ćemo o drugih, znači od 7. do 12. Ovaj dio Eneide je zaista sličan Ilijadi. Mislim, ima nekih sličnosti koje su prilično povezane u smislu radnje, štita, oklopa, kacige. Tu se zaista radi o tome. U Ilijadi je bilo radnja, štita, oklopa koje je Ahileva majka zamolila njegova druga boga da napravi za svoga sina. U ovom slučaju Venera moli Vulkana. No, o tome kasnije. Također, srdžba koja slijedi na kraju priče, o kojoj sad neću govoriti, jer ću naravno reći na kraju priče. Morate znati kako se drugi dio odvija u Italiji, odnosno na području Lacije i Etrurije. Kako ne bih duljio i razglabao o pojedinostima koje ću jednako reći u priči, krenimo odmah sa poslom. 7. poglavlje. Enea konačno stiže na područje Italije, odnosno Lacija, uplovljava u rijeku Tiber. Ako niste znali, rijeka Tiber je rijeka koja protiče kroz današnji grad Rim i ondašnji grad Rim. Dakle, oni stižu na područje Tibra i sad oni su se zaustavili, tamo stoje nekoliko dana, oni jedu voće, povrće, meso i hrane se biva sve manje i na kraju moraju jesti kruh i sam kruh. I ostvaruje se proročanstvo Harpije Helene koja govori da će jesti hranu, koja govori da će jesti, ispričavam se, ono s čega budu jeli. Tako reći da će jesti stol s kojeg budu jeli. Enea uviđa kako neće dugo moći izdržati u ovako oskudnoj situaciji te šalje izaslanstvo obližnjem kralju. Obližnji kralj je bio kralj Latina. Sada nam Vergilije pak daje opis političke situacije u tom kraju. Govori kako kralj Latina ima lijepu kćer Laviju za koju su zaluđeni mnogi italski plemići i kraljevi. Govori također kako postoji proročanstvo da će se Lavija udati za stranca koji dolazi iz daleke zemlje. Sad daleka zemlja njima može biti 15 km, a može biti 5000. To je nama, današnjim ljudima, teško procijeniti kako su onda oni mislili i shvaćali. I naravno objašnjava kako tu postoji Rutalci, njihov kralj Turno, koji je isto tako hrabar čovjek, častan. Govori se kako postoje i druga kraljevstva i slične stvari. Uglavnom daje se jedan opis političke situacije. Nakon toga izaslanstvo stiže kralju Latina, govori kako su oni Trojanci, kako su oni pošli mnogo toga, da oni traže zaklon, komad zemlje kako bi ga obrađivali. Ne traže ništa previše. I ovo je naravno oduševljen njima, to su neki egzotični ljudi. Tad stiže i Enea pred samog kralja. I on obećaje ruku svoje kćeri Lavije njemu. I stvari stvarno izgledaju kako onako sve savršeno. Za Trojance nakon tolikih muka, ajde bar jedan uspjeh. Ali vrag ne da mira. Junone, uvidjevši da Trojanci uspijevaju, odlučila naljutiti srca Italaca da krenu u borbu protiv okupatora. To jest Trojanaca, nekako ih oni tako doživljavaju, kako su ih doživjeli. To vidimo kasnije u priči, pošto ratuju. Junona šalje Harpiju Alektu, koja u srcu Turna budi ljutnju, ljubomoru, kao i u srcu raznih Italaca i Lavijine majke. I oni lagano već spremaju bun, ali ne službeno. Službeno postoje kada Askanije ubija Jelena, sibola kraljevskog domaćinstva. To je ono prevršilo svaku mjeru. I idu onda pripreme za rat. Italci se pripremaju, istjerat ćemo Trojance i doviđenja. Nas je 10 puta više nego njih. Dobro. Tada Vergilije daje opis raznih italskih junaka. Ezecije, Laus, Kamila, ima ih još. Koji će se hrabro boriti i poginuti za stvar Latina. Završava 7. čin, počinje 8. Enea je razočaran razvojem situacije
u snu mu se javlja bog rijeke Tibra. Govori kako ne očajava, neka se bori, da je prošao mnogo toga, da ga neće zaustaviti, da ga to ne smije zaustaviti. I on mu predlaže neka ode kralju Evandru. Kralj Evandar je arkadijski kralj na Palatinu. Palatin je danas dio Rima. Ona glavna jezgra antičkog Rima i danas je fina jezgra Rima. On odlazi k njemu zajedno s Trojancima uzvodno i oni nalaze zaista Evandra i on ih prima za večerom i onda oni govore o tome kako su jedni i drugi dospjeli gdje su sad. Ovaj kralj Evandar objašnjava kako je došao iz Arkadije, kako je on osnovao taj grad, kako je ovdje se on pomirio sa stanovnicima, kako tu lagano su u napretku i tako dalje. I on je čuo za strašnu kop Troje i odlučuje pomoći Trojancima. Idućeg dana on saziva vijeće okolnih plemena i moli za pomoć. I zaista uspije nagovoriti ljude da pomognu. Čak je Enej dao svoga sina Palanta da ode s njime u boj. To je stvarno velika čast onda Enej, vjerujem. Dobro, znači ovaj kaže da je dobio, sve je super, no Evandar kaže, gle, dobio si pomoć koliko ti ja trenutno mogu dati. Savjetujem ti da odeš kod Etrulskog kralja u Etruriju i tražiš njega pomoć. Dakle, vidimo kako je Eneja u vrlo kratko vrijeme dobio vojsku, prijatelja, povjerenje i mogućnost proširenja svojih vojnih redova. E sad, Vergilije nas odvodi malo od ove radnje na nebo. Mislim, bogovima. Venera moli Vulkana, boga kovača, magme, kovačnica u malom, da iskuje oklop, štit, kacigu, mač, za sve ono što antički vojnik mora imati, da se bori protiv neprijatelja. I u vulkanu Etne Kiklopi zaista kuju to oružje, kako već. U redu, on dobiva to, Venera je dobila što je htjela, ona dolazi k svome sinu i ona mu to predaje. E sad, vidite poveznicu kako je Ahilejeva majka također molila Herfesta da iskuje štit i oklop za njezina sina Ahileja. Ovdje Venera moli Vulkana na isti način da kuje za Eneju. Gdje je još poveznica? Štit. Sjećate li se kako je Ahilejev štit imao 4 prstena, 4 kruga, ne oko onog okruglog štita, u kojem se govori o načinu grčkog života. Ovdje je slična stvar. Opet imamo istu koncepciju, konstrukciju toga štita i prikazuje se povijest Rima od Romula i Rema do bitke kod Akcija 31. godine prije Krista, u kojoj su se sukobili car Oktavijan i Marko Antonije, ispričavam se. Marko Aurelije, sorry, ti si daleka budućnost tada još. Marko Antonija. I ovaj je bio očaran kad mu je majka donijela mama, Bog, ej sine, donijela sam ti oklopa, moraš ubiti koliko god hoćeš ljudi sad. Ajoj, ke slatko tebe. Bio je sretan. E sad, on je u Etruriju poveo svoga prijatelja Palanta, a sina Askanija i Trojance ostavio u obližnjoj utvrdi i rekao je: ne izlazite, držite liniju i ne napadajte. Pošteno. Rekli su: dobro, držit ćemo se svojih uputa. I tada on odlazi u Etruriju i završava naš 8. čin. 9. čin, Junona je vidjela što se dešava, ona neposredno preko svojih nekih poslanika, mušica, šalje poruku Turnu da treba on sada ići i napasti Trojance, da je sad idealna prilika, jer nemaju pojačanja, ne je daleko,
u Etruriji. I ovaj nju posluša i ode on sa Latinima, Rutalcima, da pomete pod Trojancima. Dobro. Stižu oni pred utvrdu, dakle. E sad, gdje je caka? Utvrda nije lako osvojila. I on onako gleda kako bi ih izmamio, pa kako ne ide. Malo napada, ali to nije niš strašno. Dobro. I onda odlučuje spaliti brodove. Odlazi on na obalu, pali te brodove, ali puf iz mora Neptun, puf svojim onim čudom, onim vilama i sve te brodove pretvara u nimfe. Dobro. Ovaj lagano ljut, stvara se velika opsada i odlučuje ih napasti. I ovaj zaista napada, probija vrata, u bitci se iskazao Askanije, koji nije popustio. I sad jedna skupina velika se probila, a jedna ostala vani. I Trojanci ih odvojili. Turno je bio ovdje, a ostatak vojske je bio vani, pošto nisu mogli unutra. Ovdje se unutra odvijala baš krvava borba, gdje je Turno ubio mnoge Trojance i zaista je bila dosta krvava borba. Na kraju je Turno uvidio da neće moći pobijediti, zajedno sa svojim vojnicima bježi u Tiber. Onako, skače. Juhu, u Tiber. Dobro. S time vidimo kako bi završio i 9. čin. Tad počinje 10. čin. Znači, bogovi sad na nebu svađaju se oko te situacije koja se odvija na zemlji. Jupiter krivi Veneru i Junonu, a zamisli, vraga, one dvije krive sebe međusobno. Ti si ovo, ti si ono, ti si takva, ti si onakva. I jedna druge su ukrivljavale za rat koji se dešava i Jupiter je na kraju donio odluku. Ja, kao vrhovni bog, se više neću miješati u zbivanja na zemlji. I neka ljudi sami rješavaju to što imaju riješiti. Indirektno rekao je, dosta ljudi, nema miješanja više. Dosta bogovi, pardon. I nije, naravno, možete pogoditi, nije se tako baš odvijalo, Junona se nije mogla pomiriti s tom situacijom. I 10. čin, dakle, započinje s tim Božjim gnjevom, svađom međusobno. Na zemlji, pak, u Laciju stiže Eneja s Etrušćanima, Arkadijcima, Palantincima, Trojancima, ima ih nekoliko tisuća. To vam je kao onaj prikaz, ako ste gledali Troju, onda znate kad su došli Grci, pa onda su stigli Trojanci, pa sraz totalno, nekoliko tisuća na jednoj strani, nekoliko tisuća na drugoj i sraz i pol. E sad, bitka je krvava, umiru junaci, bori se Palant, on ubija, ne ubija, ali umre na kraju, umre Palant. I sad, tokom bitke, Turno je vidio Eneju. Gleda, vidi vraga, sad ću ja njega. A onda vidi, taj Eneja nešto bježi, dobro, odo ja po njega. Bježi, dođi na brod. Koji gleda, pa dobro, čovjek voli more, rijeku, kako god. Ode on na brod. Gleda, pa koji je vrag? I onda shvati. I onda vidi vraga, pa to je Junona. Ona se prerušila u Eneju kako bi spasila svog junaka. Što se dešava? Bitka je išla dosta loše, a Turno, kao častan čovjek, nije htio prihvatiti poraz. I Junona je željela spasiti svog junaka. I ona kaže, sad ćeš biti živ. I ove ode. Vojska je tako reći obezglavljena, ostala je bez glavnog vođe, ali Trojanci nisu još pobjedili. Ne. Bitku su na kraju preuzeli Mezeci i njegov sin Laus. Kada je Mezecije pao s konja, Laus je krenuo zaštititi svoga oca. I pao je braneći svoga oca, što je bilo zaista, kako bi Englezi rekli, glorious. Znači slavna smrt. Mezecije je uvidjevši smrt svoga sina, uze mač, stavi se na konja kao Aleksandar Veliki i juriš. I to je bio posljednji juriš Latine i Rutalaca na tom bojnom polju tog dana. Mezecije je poginuo, vojska je poražena, time završava 10. čin. Počinje 11. Što se zbiva?
sjećate kako sam rekao da je Palant umro. Znači, Palant je preminuo, Eneas stoji kod mrtvog Palanta i tužan je jako. Ovdje ćete kasnije u 12. poglavlju, odnosno idućem poglavlju, vidjeti poveznicu srdžbe Ahileja zbog smrti Patrokla prema Hektoru i srdžbu Eneja zbog smrti Palanta prema Turnu. Vidjet ćete to u idućem poglavlju da vas sad ne budim. Dakle, Eneja je vidio tijelo svog mrtvog prijatelja i šalje ga zajedno sa 1000 vojnika svome ocu. Njegov otac je bio sretan jer je njegov sin poginuo tako hrabro i odvažno u boju. U međuvremenu šalje se izaslanstvo Latina. I oni mole Eneju za 12 dana mira kako bi pokopali svoje mrtve. Vidite isto poveznicu. U Ilijadi se isto tako molilo za 12 dana mira da bi se pokopalo svoje mrtve. To se desilo. Zaista, 12 dana bilo je mir. U tom vremenu, osim što se mrtve pokapalo, odlučili su Latini vijećati i odlučiti što napraviti. Kako je Turno bio kriv i kako je on to shvaćao, on je odlučio da će se boriti. Znači, on je predložio, nije u redu da se prolijeva krv. Ja ću se boriti za stvar našega naroda protiv njihovog junaka. I to je čak i držalo vodu. Latini su se s time složili, Rutalci isto, da njihov vođa ide protiv njih, da se ne prolijeva krv. Dobro. Ali što se dešava? Trube, ore se, nešto se dešava, ljudi gledaju što je. I onda shvate. Trojanci, Etrušćani, Arkadijci, Palatinci, blizu su. Drugi Italci su blizu. Na gradske zidine stiže Kamila, žena ratnica, zajedno sa svojim ljudima. I prije tih zidina i ona se tamo bori, dok Turno odlazi sa svojim četama u kanjon. Znači imate grad, kanjon, kao neko brdo između i onda se tu bore. Kamila je jedna žena za poželit, hrabra, odvažna, lijepa. Ali je poginula, braneći grad. Kada je Turno čuo što se dešava, kako ovi se probijaju, on se povlači sa svojim trupama iz kanjona u grad i tu sređuje stvar, ali Eneja dobiva priliku da sad grad okoli s dvije strane. Tada završava 11. čin i počinje 12. Eneja je došao pred gradske zidine i Turno je rekao: prestanimo prolijevati krv međusobno, ja te izazivam na borbu protiv mene. Vidite, sličnost je u tome da je i Hektor izazvao Ahile, iako je znao koja će mu sudbina biti. A i on zna, Turno zna. I počinje, znači, otac i mati od Lavije govore neka to ne čini, kako će ga vjerojatno zla sudbina zadesiti. On je rekao: ne vredi mi sudbina, ne vredi mi ništa bez moje časti. I on odluči ići u borbu. I sad počinje borba. Ljudi su okupljeni, oni dvoje se bore. I prva borba je onako dosta izjednačena. Ali nikad mira. Junona šalje, ispričavam se, Turnovu sestru Jutarnu, tako nešto se zvala, da ubije jednog Trojanca. I ona uzima nož i ubije Trojanca, onako iza leđa. I počinje opet borba. Tada je Eneja biva ranjen. Kao, mi se čini da je i Turno bio ranjen, ali stvarno nisam siguran. Uglavnom počinje borba. I opet se krv proljeva na sve strane. I onda su se ovdje odlučili ponovno boriti. Ova dvojica međusobno. I tada Jupiter pita Junonu: a zašto se miješaš kad je onako znaš sudbinu? I ona je bila tužna jer je znala da će ovaj umrijeti. Kako se kaže, počinje borba i Turno biva poražen, ali ne odmah ubijen, on moli za milost. Ali kada je Eneas pazio nekakav ramen, neki vrag oko njegova ramena, ono što ide,
On je vidio to od Palanta, njegova prijatelja. Uhvati ga strašna srdžba i ubije Turna. Vidite poveznicu. Kako u Ilijadi zbog srdžbe Ahileja na Hektora, znači dešava se to ubojstvo Hektora zbog toga jer je on bio Patrokla. Ovdje ista stvar. Eneja ubija Turna zbog smrti Palanta. Vidite poveznicu. Dakle, Turn umire i sad, svi se pitaju što će. Tada dolazi dogovor između samih bogova, Latina, Trojanaca, kako će Trojanci preuzeti vlast, ali da će prihvatiti jezik, običaje i kulturu Latina. Eneja je rekao, dobro, sve za mir. I tada svjedočimo stvaranju rimske nacije, rimske države. To je, dragi moji, to je taj veličanstveni mit o Eneji, Eneida, koji je zaista jedno masterpiece, bi rekli Englezi, remek dijelo antičke misli. Ja se nadam kako sam vam pomogao i naravno to bi trebalo biti to po meni. Da. Uglavnom, uživajte, sretno s učenjem i vidimo se u idućem videu. Doviđenja.